Hapa? Walikuwepo watoto sijui wameenda. Sijui atakuwepo. She said they have children but I don't know. Jirani mwingine yule pale. Na pale kuna watoto, tunataka watoto. Okay, let us see this house. Acha tuangalie hapa. Habari. Odi. Oh, there is no one here. Wapo. So Zawadi kwa watoto. So maybe we will give this last bag also to this family. Yeah. Okay. Dada. Oh, na dada acha tu tutapa tu. So maybe we will give you this last bag also. Let's go there. Let's go back. Maybe here. Umeenda maombo yamewatoa mbio. Okay, so we give this last bag here also? Yeah. Okay, so let's see what is in this bag also. Tunaangalia humo ndani kitu kilichomo humo ndani ya begi. Okay, so here we have mipira toto. Na kuna jezi. And we have this. And this one. Mpige hata makofi. And that's it. Congratulations. Haya, heri ya siku ya Eid. Tunatakia sikukuu njema jamani. Asante jamani. Karibu. Okay. So we need to go. Bye bye. Bye. Maybe say there bye bye. Semeni sasa tunashukuru. Kwa heri. Bye bye. Heri ya siku ya Eid. Thank you. Kwa helini. Okay, let's go. Oh, hi, how are you? So, what do you guys think? Do you like the video? Do you want to see more content like this? Please comment down below and like the video. This will really help us to make more content like this. And we have many ideas for the videos like that. And there is many people in need that would like to receive this kind of gifts from us. So if you like it, please press the like button and subscribe to this channel. This will help us to create more content like this. See you. Bye bye. Jamani, tunaombeni mtusapoti katika video yetu hii. Msisahau hivyo msisahau kucomment, kulike kwenye video yetu. Tunawapenda sana. Kama mnapenda video zetu basi msisahau kubonyeza kitufe pale cha kulike. Kwaherini. Bye bye.